još uvijek stoji. Bila je u viziji Dide Trola. Ali zašto? Ne znam, ali još je u dobrom stanju. Sva sreća. Kako to misliš? Pa da brana popusti, nastao bi plimni val toliko ogroman da bi potopio sve što je na ovom fjordu. Baš sve. Ali Arendel je na ovom fjordu. Ništa se neće dogoditi Arendelu, Ana. Biće sve u redu. Dođi. Znaš, u drugim okolnostima ovo bi bilo baš romantično mjesto, zar ne? U drugim okolnostima? Misliš s nekim drugim? Što? Ne. Želim reći, ako se ne izvučemo odavde. Ček, što? Misliš da se nećemo izvući? Ne, sigurno ćemo se izvući. Zapravo šanse su nam klimave, ali hoću reći, u slučaju da umremo... Misliš da ćemo umrijeti? Ne, samo jednom hoćemo Elza. umrijeti. Ne, Obećala nećemo sam umrijeti da je baš u neću skorije ostaviti. vrijeme, nego Elza. u dalekoj budućnosti ćemo umrijeti. Nemoj mi ništa govoriti. Našla sam te. Jesi dobro? Dobro sam. U redu. Dobro. Gdje je